Амансыздарбы? Ақ таңдай телекөрсөтүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Өткөн көрсөтүүлөрдө сиздерге биз кыргыз журтчулугубуздагы туяк ырчы жөнүндө, туяк ырчынын чыгармалары жөнүндө, чыгармаларын аткарган өнөр ээлерин сиздерге тартуулаганбыз. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн коногу Кыргыз жергесиндеги Ош облустук Ырыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын солисти, төкмө акын, көп кырдуу талант Шамырбек Тургунбаев болмокчу. Кош келипсиз. Шаке а дегенде ушул биздин Ак таңдайдын дагы акындардын да салты болуп келген. Бу амандашуу, эл менен бир амандашуу алаң, анан кеп көтөлүк. Havaltan kalgan salt eken amandашып алалы. Kalabız bişke gelinin kандай eken avallı. Salamdaşı salt eken salamdaşып алалы. Sana alaş bolgun o şellim salam aytpay kalabı. Jalındı uşul elimme jagımdı sözdön tavallı. Jaşıl bolup körktönüp jaynap dursun jamallı. Azatlık tuğsu jelbirep ayalamga tanıldı. Keleceken jetelep kenen joldur salındı. Ekinci borbor oşumdun emgekçil eli ıntımmak. Erkindik tuğsun kolgallıp eliri balga ıntıllat. Intımak boston egerde ırıskılı ırçıgat. Havaylasın attılar akındardın sözdörü bolot kurşurak. Haların elderde biştesen anda degin koçun aylı şarlar bolmoktun çırak. Ordolu boş şarımız dovulu ösüp turbayı. Oşta da var zalkarlar oşolordu dağın ırdaylı. Irıspaydı estesek ırları şamcanganday. Razı kılıp uqqandı ırından baltamganday. Arigen yünü ovollup aralap gitti sancerdi. Ajaat açkan ırına te Amerikan Avrupa dele tam berdi. Bolus çerse küylördü boydene bütün balkıgan. Zamandım bolup atağı zalkarlı kaldı kalkından. Uçuru keldin aytallı u vakit ötü az elli. Keçe günü jol boldu terile basıp jaş elde. Irıspaydın ırına ışkısı düşüp maselde. Irıspayday bolsum dep ırgönüne tolsum dep yürügön uşul jol boldu. Komuzdu kolgo karmadı kongurodu ümmenden kozgolup katı sayradı. Çoktu karmap algansıp çolponum dep kakşadı. İzdep jüret dağ geldi çolpondun dale tappadı. Abi rok eldik tanka jetkirdi el artist nam takkanı. Kuday bergen Temirov kupsıyladı ulular. Saadatım dep sayrasa jılkıcı kız dep ırdasa jımыңдап turdu sulular. Fakhreddin Bayakop komuzda kol oynostu komuzdu tak süylöttü. Kırgızdın güsün güldöttü. Alemi oşol arada zalkar adam sadavay zaldağını tangdantı. Zamandım bolup atağı elde avram kubantıp bugün elde arnattı. Kantkende dağın bulgündü baba rafşan ırdasa güç sezimdi kozgodu. Keremetti ırınna kelin kız jetpe bozdodu. Tokoneş bayıp ırdasa toğulu gelim kubangan. Önür pozdur çıgıp artınan degin koyçun oşo önördün köçü ulanganı. Uzartıp aysak egerede ulamış kan aylangan. Uşakta vay uqsa dem ulu insan çıksa dem ul kız jabardık jaşlardan. Sulaymanday paygambar suktana karap tamşangan. Barkın bilip bağ verip bağrı kozup tamsalgan. Oştun jayı başkaça suraştırsak arjandan. İmiş imiş sözgö gelgende Oşburdun nakta kalası. Jandap birge jürgön jer Jakıptın manas balası. Omattı dep ırımdap ova Oşbur jer deptir. Iyık tutup mekennin ıra görüp başkaga çındığında berbeptir. Aşudan aşu aşkan deyt alay ku jolun baskan deyt.
Kurbu kurdaş çorolar kuvalap kulcan atkan det. Kanıgıp şoro suvu içip kara şorodan jatkan det. Kapçıgaydın aylanıp kalpı semes jergen jaylanıp Sultan Supa töründe surnay kerne çaldırıp Murgap menen alaydan mıktılardın aldırıp Karaol döve çokuldan kayradan dürgü salgan det. Kalmaktın düşüp izinden çalgınçısı çalgan det. Tögültüp kandı ırımdap tönün gardın jargan det. Törelerdin töresi töçüden ıldı bargan det. Jayıkta jatkan kalmaktı jaylaymın dep kurçaptır. Bağınkan eken barısın balkim oşol bugünkü 1000 yıl boluptur kurşaptır. 30'dadır jer eken 30'dadır da toktoğun. Ağolpoğun kiyinip miltelerin oktoğun. Akkula minip dan kayıp akbuğra susun geçken det. Albuğu suğa akbastan arka özge ötken det. Acıdar görse soyloğun alp buruşup oynoğun. Alp karakuş asmandan ardayıma koldoğun. Kızıl göz yol oş görgün det. Kırağına dem güç bergen det. Sulu toğa çıkan det. Surnaydın nünün ukkan det. Alp manastın aytkanı ardayıma öktem det. Alsızdın gönün tapsam dep. Alsızdın gönün tapsam dep. Al oke kanga barsam dep. Altaydan çıkan erennin anjiyanga jetken det. El oğuzundan aytılsa eş bitpegen tarıktır. Kitepke düştün egerden abdike kiyinki gez jarıktır. Oş birim bolsa özgörüp karaçı degin oş birim bolup kalıptır. Al bolsun meri bayırkı aytalın andan naktanı. Açkanda tarık barakların atları turat taktalı. Alaydan çıgıptan kalgan anjiyan noştu başkargan atası dost kütüptür. Alıskın arş kaşkardan aksakaldardan sırassak anıktalgan taktalgan adegine urpağı apası bargı tazlardan kokondu handıkta güçlü olgun tasiri kör albastar güç alıp göz görünü tübünü jetken eken akırı. Anangan kenden atabay bugün kalavuz alın bekteydi atkanı. Kırgızdın boldu sığmığı kurmandanla enevizdi tapkanı. Jakıp kanga barıptır oylonu beldin turmuşsun. Idıravay biri bolsok dep ıntımağını görsek dep tündük tüştük kırgızdın. Anangan kenden atabay bugün kalavuz alın bekteydi atkanı. Oylanıp görsek egerde oştan dalay sözler çıktı det. Dalayları uqtu det. Göngüllerin burdu det. Oşolordun barısı akınдар ırdap turdu det. Ayta versen ekerde akbuğra soğusun boyloğun. Ayavay barın oyloğun. Bugünkü günde abdike oşonu menden oylanam. Hankeni bugün oylasam köp nersenin oylanıp ayabastan tolgunum. Hankeni mınday ırıskın elimde takır bolbuğun. Haylanayın kalayık aman esen bololu. Jamandarın joyolu ordordundan koyolu. Üntımakta bir bolduk aldı jakkan barallı. Harbun sözün taballı atayın gelgen akının aytbay barın kalaba. Uşulu bolsun tuğandar Şamırbek'te akının silergen aytkan salamın. Ay rahmat Şamırbek ağa kuş gelipsiz dagı bir jolu. Şake özü söz başından bolsun. Manas aytıp jüretdi Manas boyunca men bir söz aytıp koyayım, koldan gelişi aytıp berermin. Sambay Oruzbakıptın boyunca Manas'ta gevir jerdin atları, karmandarın atları başkaça sürettelip jüret. Oşonduktan men koldan gelince şu Sağımbay'dın variantından yüzünde katarı bir yüzünde aytıp bereyim. Bu jerde kadimki Noygut'tan çıkan Akbalta. Oşolda gelgende oşol Sağımbay Oruzbakıptın aytısı boyunca Jakıpkan'a gelgen jeri var. Bayağı düşmanlar elge jerge gelgende oşonda oşol Akbalta'nın oylanıp tolganıp turgan jerinden yüzünde aytıp bereyim. Ay jakşı bolar. Oşondoğun Akbalta emmen Akbalta, oygu batıp tur delle, ayabay göngül bur delle, öyde kara oylanıp, tömeni karap tolgonup, atandın görüdüğünü, uşul turgan jerimdi, düşman gelip çabava, düşman gelip alava, Kırgız degen karanım, Kırgız bolup jürgöndö, kıyın günde kalabı,
атаңның көрі дүние, ары жағын қарасаң, жол düşмандардың барысы, четке бүгін келді дед, керегесін келдірбей, келін қызды ұйлатып, қылыштарын сұндырып, қағылып тұрған жарыме, қалмақтардың барысы, түріліп келген тұрбайбы, düşмандығың еліме, білініп келген тұрбайбы, алда қолда найдасын, сұнып келген тұрбайбы, қырғыздардың қабарын, ұғып келген тұрбайбы, Нойғұттан шыққан ақпалда, жатып алсам не болот, алда башты етеке, қатып алсам не болот, андан көрі мен азыр, Жақып қаған қанға Жақып байға барайын. Жалындап тұрған сөзімдің ошол жерден айтып қалайын. Атаңдың көрі дүние, барбай анан нетемін, Жақыпқан азыр жетемін. Барғандан ұшыл баяндап барын айтып өтемін. Атаңдың көрі дүние, ошондоғың ақпалта, арғымағыны мінді дед, ат үстінде жүрді дед, Жақып байға келді дед, Жақып байға келгенде, ал саламын берді дед, Жақып байың ошондо, ақпалтанын ат үстінен қарды қылып көрді дед, көңілін ошоны бөлді дед, емне болып кетті деп, қандай хабар жетті деп, ошондоғы Жақыпқа, айтқан сөзі бұл болды, айта берсе шул болды, жарық күні түн болды, безіліп тұрған гүл болды, қарап тұрған Жақыпқа, қайрылып анда ақбалта момындай сөзді баштады. Атаңдың көрі дүние мұндай болдың айтқаны, Жақып байынем ұғып тұр, көңіліңді бұрып тұр, Жақып болып бай болдың, ел ішінде шай болдың, келгенімдің себебін өзің жақсы білерсің, көңіліңің илерсің, жүрегіңе түйерсің, бұрытты, қалмақ келіп құрытты, бұрытты неге Жақып бай ұшылы кезде ұнытты, атаңдың көрі дүние бұрыт болып келген біз, бұрылып келген дұшманды далай жолы жеңген біз, далай жолы арғымақ үстен наны енген біз, бұрыт болып бұрыттар, бұрыт бойдың келген біз, бүгінгі күнден қалмақтар чегме келіп тұрғанда, жатып алсақ болуы, алда бүгін етекке біз башыбызды қатып алсақ болуы, айланайына Жақыбым, емі болсың егерде, топтолған ошол қырғыздар, çoğu birge bol oldu, kılıçtığı kolğun alallı, kıyın sıngan kalmakka, kıykırı bazır barallı, kıyın sıngan kalmaktı, kılıçta barıp çaballı, nayzanı kolğun alallı, nazdan gelgen kalmakka, nazdan bastan barallı, uşulu menden akıldı, kanday desin Jakıbım, uşulu sözüm Jakıpka, uşunday bolup aytıldı, oşollordun barısı, je bolbosun akıllı, aytkan sözüm nakıllı, kantkende dağın argımak tartıp bugün elli. Alıstan gelgeni düşmanға arış joldan gireldi. Buup turgany jolungdu, boşotkun sen kolungdu. Bugün ukkun oyungdu, kalmak turat kıyınsıp, tüşürüm dep toyungdu. Oşonduktan barayın, karmabağını jolumdu. Aylanayne Jakıbım, erler gelip er bolur. Dalay jolu şer bolur. Bugünkü turgan kırgızın, kalmaktarga teң bolur. Kırgız bolup jürbese, anda bugün gem bolur. Aytkan her bir sözdörün, kırgız üçün dem bolur. Aytılgan uşur sözümdü göңülüңe tüydün bö. Jakıbım uşul aytkanımdı bildin bö. Kırda dursa kılkıldap, kalmaktar qarrap turrabı. Kıyın sıngan kalmaktar, argımaktın barısın. Tartıp bugün Allah'ı. Karap turgan kırgızdın, könce minnip Allah'ı. Jaylı o jerden barısın, gelip bugün jatabı. Oşonduktan Jakıbım, uşunu biz aytalı. Aytkan sözüm tap bolsun, aytkan sözüm sap bolsun, aytkan sözüm köp bolsun, jalkolor jok bolsun. Uşul sözüm jesseden, kırgızdardın barısı. Kıran bolup bul derden, çet jaka bugün barsa dem. Kıyın sıngan kalmaktan, barıp kavar alsam dem. Kalmaktardı çapsa dem. Aytkan sözüm barısın, kaltırvasan aysam dem. Uşunday menin sözümdü uğup durdun Jakıbım. Köngülüңdü mağa sen burup durdun Jakıbım. Деп ошентип айтканда,
oşondoğu Jakып Bay aylanayın aveke sabır kılıp turuңuz meni dagın uğuңuz kıyınsıngan kalmakka azır barsak egerde kırılgandan bolboylu ele tuvuş kırgızlar tıyılgandan bolboylu bugünkü gündön bul jerde бүгүлгөндөн болбойлу эртеңки күндүн ойлойлу ошол жекен барганда алда алты кабат кыргыздын айласын бүгүн табалың ойлонуп анан баралы азыр барсак эгерден кыргыздын баарын Tukum kurut kılıp salab, jolun izdep tavalı, jolun izdep tapiz anan jolga çoğu baralı. Joloçuğa joluğup bir balede kalab, andan görün akbalta avake akılına geliniz. Aytkanıma gönüңüz, aytkanar bir sözüme göңülüңdü bölüp dur. Jakып aytat demnenin uşuğa biraz uğup dur, göңülüңdü burup dur. Azırınça bilege katkan bala жоқ elle. Aytkan menin barısı söz içinde şok elle. Batır bala жоқ bolsa kantkende bugün barabız. Kalmaktardın artından barıp kantip çababız. Azır barba götür, azır barsak egerde biz kırılıp ele kalabız. Amandıktın oylu. Oandıktan görü akbalta uşulcağın oңdoйлу деп айтқан екен. Ай рахмат. Ошентип анан Jakып ушундай айткандан анан кийин эми болбойт экен эми коя туралы чындап эле ер азамат азырынча күчүбүзгө кире элек болсок деп күтүп кийин анан кийин ошо манас төрөлгөндөн анан кийин чыгышкан экен. Рахмат, мына сиз дагы ушул көп манасчылар кээ бири ушул айтпай жүргөн жеринен жүзүндө айтып бердиңиз. Колдон келишинче. Эми кадырлуу телекөрөрмандар, бүгүн Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу Ырыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониянын солисти, төкмө акын, көп кырдуу талант Шамырбек Тургунбаев болуп олтурат. Шаке мына сөз башынан болуп адегенде эл менен амандашып, андан кийин мына ушул бүгүн Шакенин чыгармачылыгы Шамырбек акындын аткаруусундагы ошол манас айтуу, анан акындардын айтышына кайрылып бүгүн кеп курмакчыбыз. Негизи быйылкы ушул Актаңдай телекөрсөсүндө жалаң ушул залкар төкмө акындарга алардын бизге калтырган чыгармалары, айтыштар, терме санаттары деги эле коюңчу ушул ар бир ушул залкарга кайрылып, анын арасында ушул элдик өнөрдүн туу чокусу бул албетте манас айтуу, манастан уланып, анан төкмөлүк, жамакчылык, ушинтип акындык баары уланып келет. Эми рахмат ушул жанагы филармонияда иштеген өнөр ээси катары ушул манаска да аралашып акындыктын башаты деп айтылып келбейби? Эзелтен эле ушул ырчылыктан башталган деп айтып келет. Романдын ырчуулу өзү ушул чоң акындык жактан да, манасчылык жактан дагы, өнөрдү дагы өтө төрт тарабынан төп келтирип айтып жүргөн улуу инсан болсо керек. Бекеринен ушул саптар бизге жеткен жок да. Эми Шаке ошол жана биз айтыштардан деп калдык. Залкар төкмө акындардын айтыштарынан даярдап келген чыгарсыз эми бүгүн. Эми мен Абдыка токтогул жеңи жок корголдун бир айтышы бар. Ошондон колдон келинче жүзүндө айтып берейин кыскараак. Эми аксы өрөөнүндө той болот дейт. Ошол тойго кадимки коргоол ырчы барып калат дейт. Көргөн элдер коргоол ырчы келиптир. Ырдаганчы отурсун, тамаша куруп берсин деп кылат. Ошондо коргоол ырчы колго комузун алды дейт. Коңгуроо үнүн салды дейт. Ел аралап барсам дейм, элден кабар алсам дейм, элди ичинден калсам дейм. O elirim sözden tapsam deyim, elime bugünü jaksam deyim. Eşen sözdün aysam deyim, elimde bugün kuvandı, bana elime degin kaysam deyim. Halkı içinen barsam beyim, kadalı sözden salsam beyim, kayrılıp gelip kalkınma. Haytılgan usul salamdın, joldup geçsem jalpıga. Oy kadalı sözden tabayın, aytpaygan tep kalayın. Kalkıma dayım mırdagan degin, korgol çoң eken menin talayım ey.
же болбосоң бурулуп те Ташкентке чейин барсам бы, Тайгунанын алсам бы, Бухарга чейин барсам бы, буйруса байгенин барын алсам бы. Ой акындар келип ырдаса, жүрөктөн чыккан ыр болот. Ошолорду тыңдаган элеме анан ким болот? Ай акындарың дайыма эли менен бир болот. Чоң акындар келгенде, чоңдобой бизде акындар үн чыкпастан тим болот деп тамашалады дейт. Ошондо элдер күлүп жиберди дейт. Анга чейин ары жактан бирөө үн салды дейт. Ой Токтогул келди, жеңи жок келди деп. Бул эки залкар акын Коргол ырчын ырдап атканда байкап турушканбы? Ырдап атканын угуп турушканбы? Жеңи жок ошол эле жерде Корголго карап баягы ырларынын саптарын угуп калган да. Ошого карап Корголго мынтип айтып атат дейт. Ташкентке барсаң бара бер, тайгандай чуркайт карайгер. Ой талайыңа туш болду, тартынбай барын ала бер десе, анда Коргол айтат дейт. Тайлагын коюп Туратбек деген койчу, тартайган төнү мага бере деп койду дейт. Ошондон элдер кыраңгаткы күлүп жиберди дейт. Кадимки адептүү Токтогул ушул өңүттө ырды улап кетейин деп, аларды коштоп мынтип ырдап койду дейт. Коконго барсаң бара бер, коёндой ыргыйт карайгер. Кор болбойсуң атың барында, коного байлап чаба бер деп койду дейт. Анда Коргол айтып атат дейт. Ой колуңда бар Туратбек деген койчу, кор жойгон төнү мага бере деп койду дейт. Анда жеңи жок. Бухаргаң барсаң бара бер, буюкпай чуркайт карайгер. Буйруса эгер Корголум, буйруса бардык байгени сен ала бер деп койду дейт. Анда Коргол айтат дейт. Ой булбулдарың сайрап кургалсын деген койчу, буйлалуу төнү мага берей деди дейт. Анда Токтогул алайгаң барсаң бара бер, арыштап чуркайт карайгер. Аргы максылдуу жылкы экен, аны тандап чаба бер десе, анда Коргол айтат дейт. Ой акындар ырдап кургалсын деген койчуң, атан төнү мага берей деди дейт. Анда жеңи жок айтып атат дейт. Самарканд барсаң бара бер, сай күлүгүңдү чаба бер. Саратандан кууратпай, сарайда карма бага көр деп койду дейт. Анда Коргол айтат дейт. Ой сайрагандар кургалсын, айланайын Туратбек, саксайган төнү мага берей деди дейт. Анда Токтогул айтып атат дейт. Наманген барсаң бала бер, намыска жарайт карайгер. Наразы болбойт Туратбек, нар жагын санап ала бер десе, анда Коргол намыстуулар албасын койчу, нар будаты бураны мага бере деп койду дейт. Анда жеңи жок айтып атат дейт. Кашкаргаң барсаң бара бер, кадиксиз чуркайт карайгер. Канга таган байгенин калтырбастан ала бер десе, анда Коргол айтат дейт. Ой каралдым менин Туратбек койчу деген, кар жайган төнү мага бере деди дейт. Анда Токтогул айтып атат дейт. Маргалаң барсаң бара бер, марага жетет карайгер.
Oy mağaraga çıksa canı var maratpay koyun alıver dedi. Anda Gorgol aytat dedi. Oy jar demezsin Turatbek, jarımın koyun mağa ver dep koydu dedi. Anda jengi jok. Kuyun sundu mal eken, kuyruk jalı tögülgön. Kanatlı kuştay zımırap, kayrılıp жерden bölüngön dese anda Toktogul aytat dedi. Arıştan gerip çırkasan akkuladay görüngön. Oy tovar alap aldı baygene, toskol ata gölüngön dese anda Gorgol aytat dedi. Oy sayap geri güçtü beyim, deyin koyçu saktasın Kuday ölümdön dedi. Anda jengi jok. Çarçavastan çırkasan o çava turgan karager dese Toktogul. Oy aradamdın göngülün tava turgan karager dese anda Gorgol aytat dedi. Oy altından jabdı üstüne, degin koyçu java turgan karager dedi. Anda jengi jok. Jürüm jürüm joldarga jüre turgan karager dese anda Toktogul aytat dedi. Oy aradamdın göngülün bile turgan karager anda Gorgol. Oy mizildeti uzak jolgo mine turgan karager dedi. Anda jengi jok. Adamdardın barına jaga turgan karager dese Toktogul aytat dedi. Kömöldürüktü gümüşten taga turgan karager dese anda Gorgol aytat dedi. Oy baktılı kılıp özesin degin koyçu bağa turgan karager dedi. Anda jengi jok. Taşasın dep jürebüz talantı öttür balаны. Oy jengi jok menen tokodoy, jetilse ösöt kadamı dese anda Gorgol aytat dedi. Es tartkandan yer çizdim eki birdey ağanı. Kayda bolsam bir boldu kara toğdoy karana. Ha bir o attardın çıkpaydı eken jamanı. Tösün berse Turatbek, halıska koysam arasın degin koyçun ayalı tuvay kalabın dep kıskartılgan yüzünde aytıldı. Oşenti 100 salkar adam Aksu'da uşul aytışты aytып бүтүргөн экен тойда. Эң жакшы эми бул залкарлардын айтыштары абдан көп. Муну дагы айтып төгөтүш бизге убакыт дагы ошончолук кээде чектелип калат. Анан дагы көп буйруса мына бүгүн үзүндө айтып бердиңиз 3 залкардан. Эми барып апызга кайрылып көрө алдыңызбы? Барып апыздын ырларынан айтыш керек. Негизи барпынын ырларын бардыгы жактырып сүйүп ырдайт. Мен ошондон айтып, колдон келишинче айтып берейин. Барып акын өзү негизи колунда комузу жок эле ырдай берген экен. Hey aytayın desem sözümdü, uğup turgunu özümdü, burdun arı bugünü köngülüdü. Adam var da ağlam var, adam var da kadam var, adam var da sanat var, adam var da savak var, adam var da camak var, adam var da biyik var, adam var da yiğit var, adam var da külük var, adam var da sana var, adam var da bala var, adam var da suyu var, adam var da küyü var, adam var da cürü var, ar demeni köngülüge, ardayıma tüyü var. Adam bolsun egerde, alыс jakan barasın, atenengden dayıma, akbatanın alasın. Adamdın bolut sanatı, adamdın bolut kanatı, adamdın bolut ıyığı,
adamdın bolat beyge, adamdın bolat sözleri, adamdın bolat közleri, adamdın bolat dubağı, adamdın bolat kulağı, adamdın bolat anığı, adamdın bolat salığı, adamdın bolat aytkanı, adamdın bolat tapkanı, adamdardın aytkanı, adamdarga jakkanı, adam barda daima, adam menen bir bolgun, adam menen bir bolsun, kenem bolat keng jolun, oşonduktan adamda adam menen teng bolun, sanat sözün köp bolsa, jürögüngde saktagın, jaman sözün aytpagın, jamanı jolgon baspagın, atadan kalgan sanatta, jürögüngde jattagın, jüründen sözüngdü, başkalarga aytpagın, buyursa eger buyursa, köptü dağın görürüz, köngüldördü bölürüz, Kırgız degen kalkıma, kıynalbay ırdap bererbiz, aralap dağın elime, eşen jolu gelerbiz, jüröktөгü sanatta, tokta bolsan tögörüz, buyruk bolsan egerde, buyruğuna gönörüz, uşunday sanattırlarda, barpı akını men boldum, barına bugünü teng boldum, Kırgızdardın aralap, kıyılasına teng boldum, kıyıla dergen barganda, kıdırabanı salganda, elden boldum aldım batanı, oңdop geldin gelibіз, gevir katanı, oşonduktan tuğandar, bugün gelip durgandar, uşulu boldu ırыбыз, uşunday bizdin sırыбыз, solu basını gülübüzday, deyip dursun gülübüz. Ay balli. Dev adam jönünden aytkan sanatlarından uşunda yüzünde aytıp жүрөбүz. Bирок эми barpının ar bir sanatı, ar bir sözü, ar bir süylөгөн sözü menimçe Kırgızdın жүрөгүндө түбөлүксө сакталыш керек. Аны көркөмдөп көбөйтүп айта бериш. Albatta barpının har bir aytkan oylары, har bir aytkan sawının özünçө, anın içinde kançalagan filosofiyalыk çoң oylar jatat. Ana bayagı tereң izildep kazıp barpı bir karasanız bayagı albuttanıp agıp жатқан çoң dayraday güpüldöp girip bir karasanız jay akkan, bir karasanız jamgırday tөгүлүп atat. Barpının ırlarında adam jönünde, ayal jönünde, şamal jönünde, kıskası koyunçu bardık jagынан бар. Bul paygambarlar jönünde da ırdagan, bolbosam aytıştарын эле өзүнчө салыштырып көрүң. Айрыкча ашыгылыктын алпы бул эми барпапыз болуп отурат. Ошондон азыр адам жөнүндө кичине бир аз үзүндү колдон келиши айтып бердик да. Эми абдан көп түрдүү темалар. Биздин кыргыз эл артисти Залкар Төкмөлөрдүн бири bir кезде ушул Тууганбай Абдиев шамал жөнүндө айткан ырдач эле өзүнчө оңго салып, бүгүн сиз адамдыр да бердиңиз. Эми дагы кайсы айтыштарга токтойбуз бүгүн эми? Эми Абдике, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биздин ушул түштү көрөөнүндө Токторбай Жунусов деген бир акын болгон. Сиз жакшы билип калдыңыз. Кошо жүрдүк. Ооба. Эми азыр убактын жетишинче мен Токторбай жөнүндө кичине эки ооз айтып, ошол киши менен бир айтышып, кээ бир жерге барганда элге ырдаган жерлерден кыскараак кылып үзүндү айтып берейин. Айта берсек, баягы кээ бир жерде мындай эргип калсаң, толкуп, жүрөгүң эргип калганда ырлар чыга берет экен. Аны токтото албайсың. Эми Токторбай Жунусов экөөбүз чогуу жүрдүк, билесиз. Сиз деле кошо жүрдүңүз. Сизди деле аны айткан жайы бар. Абдыбали кандай эле? Sizge bir saptarda aytkan ele o azır esimden. Irçı olup tökpödüm, yaş kezimde köppödüm, okuçusu olamun Abdüveli Tökmen'de aytkan ele. Karan çıkanda keremet altımızga çıkkanda alıp gelgenmiz Aktandayga. Hem anda aytıştan aytınız hem ökөөmüzdörün bir aytıştan. Kaysıl bir yılları Papan ayında barıp kaldık, oşol jerdegi bolgon nerseden aytıp bereyin hem koldan gelişince. Al jerde Жылчыңбай деген аксакал бар эле. Ал аксакал атайын bir günü çakırıp kaldı. Oşol жерге барсак, чында эле элдер топтолуп коюлган экен, ошол айылдагы адамдарды топтоп, ушундай ырчылар келет деп. Анда баягы заман кичине өзгөрүп, сайыз кулап турган убагы. Анан Током экөөбүз барганда ошол жерде колдон келишинче Током баштадыңыз аксакалсыз десем, сенин колуңда комузуң бар. Sen başta деп kaldı tamaşalap. Сөздü қараңыз. Komuzdu sıylap atat. Ana men ayttım tamaşalap Toko'ga. Men sizde vakıf kaldım. Siz
Şu komuzdu sıylap anam meni başlasın деп atasız, je bolsa meni ırdatıp görüp anan aytayın деп atasız desem gülüp kaldı. Ошондон men başlap kaldım. Oy başta dedin can toko, baştasa meyli baştayın. Oy ahtayın geldik bul dergen emi takırı şaşpayın. Oy aytar cerden aytalı, papan degen ayılda maktağanın maktaylı, camancağın aytbaylı, tertipti biraz saktaylı. Antkeni bugün can toko elder gelip jatpaylı. Oy jamandap koysa kokustan jılçınbay degen aksakal, jaman sözün aytpaylı. Handay bolsa tokom sen, toğdoy bolgon akınsın. Başkalardı bilmeyim men için zoğdoy bolgon akınsın. Hardayıma can toka özüme sen jakınsın, aytkan sözdün aykınsın. Oy bugün geldik bunu dergen kaltırbay barın aytılsın. Aytılgan sözden tavalın aytılbay bugün kalabı. Hey kağılayın kalayık, aylına geldi tokturbay anda tokumdu buğup kalalın dedim de. Dep ötkörö saldım, tokomdun mınday jakşı göңülü көтөрүлүп канда, көздөрү күлмүңдөп, кандайдыр бир карагында бир жакшы бир сырлар болор эле. Ошо сырдын ичинде ырлар болор эле, өзүңүз билесиздер. Ушундай күлмүңдөп турганда укмуш ырлары чыгып, ушундай бир сүйүнүчтөн жакшы нерселерди айтып калар эле. Бирок сүйлөбөй койсо, кээде сүйлөбөй коёр эле. Анда токайдып атат. Aylanayını Şamırbek, alıstan sözdün başladın, köngülüge toldun aytkanın, jakşı eken bul jerde, elge salam aytkanın, papanıdın oşolu jerinde, papanın gelip elinde, ırdağanı gettik biz, oşolu kulak salsın gebime, ayta versem begeride, elirip geçsem begeride, eşen sözdü tapçelim, elgen anın aytçelim, el içinde jakşelim, ova tuğra Şamırbek, önörgö men geç geldim, geç gelsem de tez geldim, oşolu gündün eskerdim, balalık oşolu gündürdü, çarvacakta jürgömün, dalaylarını bilgemin, emi sözdü burayın, söz möldüp aytıp durayın, gevimdevi burayın, geliştirip aytıp durayın, ırdoğa emne kılayın, kağıllayını Şamırbek, kolunda senin komuzdun, büyük çıktı doğuşun, bugün ırdap keteli, Karasu'nun cergesi, papanı degeni konuşun, haylanlayını tuğandar, bugün gelip turgandar, ayabay göngülü burgandar, Şamırbek degeni balağa, koşurup bundan men geldim, oşolordum barısın, birden termeyin, birden aytıp bereyin, birden aytıp göröyün, yüreğimden ırımdı, kaltır bastanı tögöyün, zaman degen özgördü, kıyın gündü kırgızlar, başından bugün ötkürdü, karap dursan adamda, kıyın boldu zamanla, adamdardın barına, oy or boldu zamanla, uşul turgan gündürdü, korguldun o zamanla, gevir adamdı, zor kıldın o zamanla, adamdardın karasan, samın barıp satışat, sargayvaları jatışat, ketölkögün getişti, ketölkögö jetişti, kantkende dağın Şamırbek, uşunday kıyın gündörgö, kırgız elim tuş boldu, oşolordun barısı, ırday versek ır boldu, bugün gelip papanda, ek akının bir boldu, aytılgan oşolurlarım, elime bugün gül boldu, Şamırbek eger ırdasa, jarkıp turgan gün boldu, Toktorboy degen akınga, inim bugünün bir boldun, oşonduktan barına, salamdı bugünü joldoduk, gelecekti boyloduk, jamandardan bolboduk, jamandın jolun torgoduk, gelecekten dayıma, jakşılığın dizdeli, jakşı jakka tüzdeli, arada turgan jaştardı, jakşı jolgo jürdeli. Dep tokom ayabay oşonda çeçilip kettiler, ayta versen bul jerde hazır göz aldıga bardı tartılıp ketти абды шындыгындачы. Bul jerde men kıskaça түшүндүрмө берип коеюн. Oşonda tokom ошол мезгилдеги өзгөрүп аткан заманды, чет элге кетип аткан элдерди, адамдарды, жаштарды ошол мезгилде жаңыдан самын сатып олтурган, жана айтып кеттим. Адамдарды көргөндө шунчалык жүрөгү ооруган. Эми койчу бул жерде Макрон бу дүкөндөрдүн жоюлганын, элдердин шунчалык кыйналып турганын, ушундай сүрөттөп айтканыбызда ошол жерде
элдердин чындан көзүнө жаш алган. Ал жерде экөөбүз баягы улам баягы эрүү келип сөздөр чыгып турду. Ошону дагы кайталап абдике айтып коеюн, мен көз алдымда турат деп атпаймынбы? Эмнегедир ошол жерде элдин көзүнөн жаш чыгып кеткен да. Эми муну айтсак биз узагыраак ырдаганбыз, бирок элдер дагы зерикпей, жана Жылчыңбай аксакал эми жаткан жери жайлуу болсун. Ошол киши себепкер болуп папандырдадык. Анан бир дала жерге барып ырдадык, өзүң билесиң. Экөөбүз ырдашып көрөбүз. Эми Шаке, мына Жылчыңбай аксакал жөнүндө кеп курдуңуз. Ал киши атайын чакырып айтыштырган жөнүндө бир ооз мына эл журт менен угуп отурабыз. Жылчыңбай аксакал колунда бардар. Жалпы ушул түштүк жергесине бир кезде ушу Союз маалында жалпы эле Кыргызстанга белгилүү болгон карыялардын бири эле. Биз да угуп калган жайыбыз бар. Эми бүгүн мына билинбей убакыт учкан куш дегендей Актаңдайда көрсөтүү соңуна келип калды. Шаке ушу башынан баштап дегенде эл менен амандашып, анан амандашкан менен бирге оштогу Кыргыздан чыккан залкарларды кошо кетип, Манас эпосуна кайрылып, анан акын залкар акындарга барып атабызга, анан аягында өзүңүздүн ушул замандаш маркум ушул Токторбай акын менен айтышканыңызды айтып бердиңиз эл журтка. Ушул Токторбай акын дагы убагында ушул атасы ырдатпай жүрүп 63-кө чыкканда мен ушул Актаңдайга алып келип, азбы көппү бирок элибизге таанылып өттү. Негизи жайы жанаттан болсун. Сизге келгениңизге чоң рахмат. Ушул Актаңдай телекөрсөтүүнүн эшиги дайыма ачык. Чыгармачыл ийгилик бийиктиктерде жалаң ушул залкарлардын өнөрүн улаган жерде жолугалы. Рахмат сизге, урматтуу телекөрөрмандар. Ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Аман туруңуздар.